aing nyiupkeun perang saing ngising di mah nya cai sanyo tenda WC tenda. Kalau wong bala plastik mawan nek nembo bae. Udah sama teh kelar bahula berlalu dik ki bela nembo segala nanaun jeung barudak. Duan gara-gara ngakan kecapi dak. Si kecapi. Lega aing skim. Kecapi segala nanaun. Tuh dulu itu, dalam makanan tuh. Bah, dalam makanan itu. Kan ratungan baik. Lega aing ngising mah. Keluar kabeh ko aing si kecapi. Teh untung ko aing digantung sugan bae anu manggih. Dek dikubur ko aing pejar ucing. Teh aing mah anu manggih biasa lah. Di baleum bae aing ngebelak-bak beuteung aing. Cokot, ini yang bising bom. Masih ada yang nyokot. Wih, panas kene dong nama gogodoh yuk. Maju yuk bawa ke imah yuk. Ayo. Simandar ya? Sabang. Eta nana tak? Nana nih mah. Bohong dia, coba dia. Naninya, ada sana tuh nunggu godoh ya. Bukalah kau yang dasar kelapar ay. Berdua nanya tembok ih. Bangsat budak laletik ngalunjak ke jalan aing bedul tahi di anjing doang. Bedul kadung aing nyokot budak laletik soalnya gogodok main tahi. Ayeuna cek ngeureun kena aing. Lain aing teu dibere gogodok budak laletik. Ya bising dia hayang aing gesobeuh tadi keneh. Godoh nana tah? Haneut keneh cabak bae ku dia ye. Hah, oh aing. Ya. Gogodoh ya, bener dia kayak gogodoh. Oh, coba nuhun naon dia dusun. Oh, nuhun burungnya dia. Saya tetumbennya bager kanu aing. Aing naon ya? Aing bodo amat. Cokot dek aing. Akan udah tembok Abdul. Cobain kau yang di dulu berdua, iya matahi anjing. Awas kau yang panggil mata setel dulu doang. Aing datang ke utah, aing, Nah kebetulan dia mereka aing dua dia tahi yo kayak aing main budak leutik demi beh dia nek gambaran ka aing tahi ya Allah ya Robi hadet ding dia yo maju ding dia kalau leutik oh dong ding dia aing bor aing Aduh aing daran aing dicokot dige. Mana gogodoh kami? gogodoh nanya tahi yo nang gimana dia yo Mang dicut tanggal sama kantung. tak ambuan dia tak percaya mah kumaha rasana ngeunah cok Oh, beneran dari ya. Kudianya, beneran budaknya. tah ngabuan tembok tah kamu saha boa Nah, mana gimana nya budak? Tembok. ngomong naon mah ngagantung tadi dinya cenah Menang tidinya. ke Tahu tembok aing, bedul dari anan bener dia Atuh.
Kan cekai mau nyokot kan gantungkan be didinya. Bangsat sih bengkar nama dak. Bukan dak. Woi, woi.